isi y'umwuka. Yes. Inaheshimu irubaha kitu kinaitwa neno. Ikintu twita ijambo. Amen. Amen. Papa mtu akikwambia umushinga nawe umuntu akubariye hautaenda kafasi na ntabwo uzoja, anajua benye alifanya wewe abazije yakoze mbele akwambie ile neno, mbele yuko asohora iryo jambo. Mtu akikwambia hautafanyikiwaka, umuntu akubwiye ngo bene uzohezagirwa, anajua vitu vyenye alifanya, wewe abazije yakoze kubuzima, jua akwambie ile neno. kugira kubwira iryo jambo. Sasa mwenye alisema neno rero uwavuze iryo jambo anaweza sahau, arashobora kuryibagira, lakini ulimwengu ya roho ariko mwisi imwe aisabu neno ngo bibagira ijambo yenye litoka mkinywa. Sio maana Mungu atusikie. Nicyo gituma Imana itwumve. Kila mtu mwenyeko hapa, umuntu wese ari muri kino kibanza, wenye walisemaka neno la laana mu maisha yake, ijambo ryaryo ryose tutaitoa, tutalikuraho. Haleluya. Funga kwa haleluya. Sikiliza vizuri ili neno. Aya masengesho aya mbele ishi, imbere yukarangira, kuko batu harimwe abantu penye Mungu anakia kausha machozi. Imana igiye kukamya amarira. Kuko wapapa harimwe abagabo penye Mungu anakia kausha machozi. Imana igiye kukamya amarira yabo. Inashoboka ni bishoboka, yani inawezekana wala haiwezekani. Baba aminia hivi tu. Musa alishasema, wamaze kuvuga hivi kisi baba alishasema, ingana muvyeyi amaze kuvuga, kama maisha yako niba ubuzima bwawe ukene bayi bayi, yani maskini manake na ni bayi bayi. Hii mwaka hii uyu mwaka penye walitia manimero yetu, abantu banditse ya manimero yacu bakazitia mu liste noire, bakatubloka juu tusikuwa na basemesha, kugira ntitubavugishe, batatudebloke. barizokongera batu na haiko shia njo tulibambia. kandi ntacyo tuzobasaba. Haleluya, haleluya, Haleluya. haleluya. Mwalikamata nimero yako, ufashe nimero yanyu akaibloke, akayugara, akasema akavuga uko na mauzi, unakoka achana naye. rekana nawe. Ule mtu walisema unamuuzi, amutesha umwanya, achana naye. rekana nawe. Mungu akutendee muujiza, akukorera igitangaza, ye peke wenyene akudebloke. yongere yugurure nimero yawe. Isaka anatafuta kufa, agomba gupfa. tuelewani hapa, twumvikane hano tumuelewe baraka kisi inatumika. kugira mutahure neza ingene umugisha ukora. Israeli, maze Israeli, muri Muisraeli, Israeli Mose wakati alikuwa anazeeka, hariyo umutama yasaza, wakati anakaribia kufa, iyo yagira ngo yitabe Imana hanze basokuru, anaita watoto yake yote, cahamagara uruvyaro rwo mu nda yiwe, anababariki ezagira, na hayakufa. kandi yabikora atarapfa. Mwenye atalaani anamlaani, uwavuma yaramuvuma, na mwenye atabariki anambariki. uwazohezagira aramuhezagira. Sasa Biblia inasema Bibiliya yatubariye ngo Ibrahimu alizala mtoto mmoja yaravyaye umwana umwe, anaitwa Isaka. yari yavyaye umwana yitwa Isaka. Huyu Isaka rero akaoa Rebeka. yatwaye umukobwa yitwa Rebeka. Huyu Rebeka Biblia inasema Bibiliya yatubwira neza akakawia kuzala, ateba gutwara inda ngo avyare. akasema none haravuga probleme yenye niko nayo ni nini? ufise n'icahe? Mbone niko naenda kwa muganga, wajewe ngenda kwa muganga, wananiambia tumbu yangu iko bien, bakambwira ngo mundi wanje ameze neza, bwana yangu anaenda kwa muganga, umugabo wanje agiye kwivuza, wanasema iko bien, bakavuga ngo nta kibazo gihari, lakini mimba ariko gutwara inda binashindikana. abona biranse. Probleme ni nini? mbega ikibazo kiri hehe? Isaka akenda uliza watu aragenda kubaza habari ya familia yetu, abaza amateka y'umuryango wabo inakuwaka aye, mbega bameze gute? wakamwambia maze baramubwira Isaka,
juu uzaliwe, kugira ngo uvuke. baba yako alikuwa shazeeka, Papa wawe yarashaje, mama yako alikuwa shazeeka, mama wawe yari umukecuru, balikuwa bashakata tamaa, bari barataye ivyizigiro, jo wewe ukazaliwa. ko nawe wagiye kuboneka. Isaka akasema, Isaka aravuga, inawezekana birashoboka familia yetu umuryango iwacu uko pepo hari ikidaimoni ya utasa. yo kutavyara. Sikia nikwambie, Ariko nyumviriza, kuko pepo hariho umudaimoni yenye ko mu familia yetu mu muryango wawe yenye natuma muendelee. umutotera imbere. Mesiku ya leo Ariko kuri uyu muntu ile pepo uwo mudaimoni ikuachililie kure kure kwa jina la Yesu. izina rya Yesu. Rebeta rabashata rabasaka. Haleluya, Haleluya. amena. Isaka akasema, Isaka aravuga, kama baba yangu alikawia, nimba papa wanje yatevye kuvyara, mama yangu naye akakawia, mana mama vyaramubayeko, mimi nakataa. jewe ivyo ndavyasi. Akenda omba Mungu, Acaja gusenga Imana, iko kumulima. ariko arasenga ku musozi. Biblia inasema Bibiliya iratubwira neza, Mungu akamjibu, Imana yishura Isaka, Rebeka iramubwira ngo Rebeka atachukua mimba. azosama inda. Rebeka alipochukua mimba, Avuga ngo niyatwara iyo nda, sasa Rebeka alichukua mimba. igihe Rebeka yatwara iyo nda, Biblia inasema Bibiliya iratubwira ngo mimba iyo nda ikaanza sumbua Rebeka. yumva imuteye ibibazo hakiri kare. Rebeka kakatala kuishi, Rebeka yumva kubaho ntibishoboka, akasema hii mimba inanisumbua. aravuga ngo iyi nda jewe wapi. Akaenda akauliza Mungu, Maze aragenda kubaza Imana, Mungu akamwambia, atubwira ile usumbuko yenye uko napata nimba ubona ibyo uriko urababazwa muri iyo nda, ni kwa sababu ya mzigo mkubwa ni ukubera ko wikoreye umuzigo kandi uremereye yenye ko mtumbu yako. bari hano mu ndi wawe. Bengine Kumbura abandi banabebaka mimba ya watoto, batwara inda z'abana, lakini weye ariko wewe mtumbu yako mu nda yawe hamuna watoto, n'abana barimo, lakini ariko muko mataifa. harimo amahanga. Amen. Hamuko watoto, N'abana barimo, lakini muko ariko harimo mataifa. amahanga, ni taifa mbili. kandi n'amahanga abiri. Hizi taifa mbili Aya mahanga abiri jo zinakusumbua. biguteye ikibazo. Sikia nikwambie, Nyumviriza ndakubwire, baraka ya Mungu ikikuwa ya mkubwa, umugisha w'Imana iyo uje ari munini, jaribu inakuwa ya mkubwa. n'amageragezwa zari manini. Nisaidie ongeze makofi jameni. Ndagomba ukoma amashyi cyane. Ukiona probleme inakomana, Ubonye ibibazo bigenda byongerekana, elewa kama jibu menya neza ko inyishu yawe inakuwa karibu sana. yagiye kwegutsa.